أجوبي يا لماني رحمة ما كيسناني نملك حسي دنيا دين يا ربنا سكرنا كم أجوبي يا لماني رحمة ما كان كيتيني نملك حسي دنيا دين أول بسم الله مكاكيت جل كبي وانا تي قلبك يا انا كسران كتبي نعمتنا ترجمت سقلي داللبي عرب كوناتي سيونا كيراد دبي غرغار سكي ابددين يادتي كو كتبي سيكا دردي تنجل كبي نغرغاري يا رحماني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني السلام عليكم يا بلادي هو فقينيا الحمد لله جن ربي خالق كينيان محمد فدا ساكي سافدي ولنو كينيان روف كن دين اسلاما انعما جروف جرينيا اما ننو لافزي يا دول بركينيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سفينة النجاة الدرس السادس فصل شروط نواقض الوضوء 4 أشياء الأول الخارج من أحد السبيلين من بول من قبل أو دبر دوبا كتابك هنا أردا سفينة النجاة كجد أمو درسي جهفادا إيغالا درسي شنفا كيستي أولاغان ويسان اتفايا نمرا تهوني قدان جنة براني namni ulaagaa kurnyan sanguuttatee waysaa isaa maaltu deebi'ee irraa balleessa waa hagamtu waysaa namarraa balleessa jechuu baranna faslun jedhee abbaan kitaabaa nawaaqidul wuduu'i nawaaqidu diigdowwan alwudu'u waysaadha 4 ashyaa'a waa afuriya 4 afurii أشياء وهي وأفرت ويسا نمر ديغايا ويسا أولاغا وطنة ويسا نساني وأفر كيسا واني تكنمت أرقمناني ويسا سنديغمي اتدبئني ودعتو قبايا مي وأفران كان كيس وأفران كان الرا تكا يو ربي جلي أفران كانايو تكان أنسني لمان أنسني سديه أفر جنة بران يو ربي جلي واني ويسا بلسو كدرا الخارج إسابها تهتو بلسا من أحد السبيلين من أحد تقوى السبيلين كرالماني كران تقو كنياني اتين نمر بهو كران تقو كدوغات اتين نمر قديم باتو وان كرالمان كنان قبهتو ويسا نمر ديغايا kunni karaa lamaan kanaan gadi baatetu waysaa diigaaya min qubulin duuba qaama saalaa ka gara fuulduraa jiru kanaan waan bahetu diigaya qubula yoo jedhani qaama saalaa ka gara duraa jiru ka garri bishaan wanni bishaanii fincaan irraa bahan kun qubula jedhaniin min qubulini waani qaama saalaa ka gara duraa jiru kanaan bahetu diigaya أو دبري يوكوان قام سالاك غير دوبا هنياني نمر به خناوان أجيم بهتو ديغايا هرالمان سنوهيك يبان كتابا من أحد السبيلين وان كرالمان الراتقم بهتو ديغا من قبول وان قام سالاك غير دراك نام بهتو ديغا أو دبر وان قام سالاك غير دوبا كتاء كان كنيان الرام بهوني waan achiin bahetu du'a namarraa diigaa jedhe riixun ammas badala godhe riixuni duuba hafuuratu diigaya hafuura bahaa tahetu diiga hafuurri sagalee qabaatuu baate hafuurri namarraa baananiini waysan diigameya أو غيره
waan biroo leeyyoo namarraa baate wanni biroo namarraa bahuun waysan diigamaya aw gayruhu wanni biroo bahuun diigama wanni biroo yoo raammoo wahiilleeni taa'aa namaa bakka nyaanni bahu kanaan nama keessaa gadi baate uduuni diigameya raammullee yoo baate diigame jechuudha waan achiin bahe diiga jennere waan achiin bahetu diiga jenneemi illal maniyya maniyyii maleeya maniyyiini almuujibu lilghusli sunii maniyyiini dhiqaansa gudda namarraa dirqama godha xiqqaa miti xiqqaa inni guddaa maniyyii yoo taate guddaa dhiqatuu qabda malee xiqqaa dhiqatuu hin qabdu kanaafuu illal maniyyii malee maniyyii yoo qaama saalaatiin bahe ka gara duraa kanaani inni wuduu'amii ka namarratti wajjabsu dhiqaansa namarra wajjaba akka namni yoo maniyyiilleen bahe qaama saalaatiin yoo maniyyiilleen bahe waysa akka waysanneefiya akka inni qaama guutuu dhiqatuuf san himeya waani duuba karaa lamaaniin bahe hin qubuliin qaama saalaa ka gara duraa tahina aw duburiin gara duubaa kanaan tahina riixuun hafuura tahina aw gayruhu waan biroo tahina yoo wanni qaama lamaan ka duraatiif duubaa kanaa waan bahetu achi waa gabbaanan uduuni nama wanni achi lamaanii waarraa bahanii diigame takkaya lammaffaa wanni waysaa namarraa diigu zawaalul aqli binawmin aw gayrihi illaa nawma qaacidin mumakkinin maqcadahu min alardi imaamni shaaficiini akkana jedhe wanni lammaffaa ka waysaa namarraa balleessitu zawaalul aqli aqliin namarraa deemuun aqliin waa beeytu tuni namarraa deemuuniini uduuni badaya namni tokko aqlii wahiin beeku san yoo irraa deemte uduun isaa bade gaa uduuni narraa badee fi narraa hin banne addaan hin beeku yeroo sani qalbii wahiin beekan tun irraa deemnaniini uduuni bade binawmin aqlii wahiin beekan tun sababa hirriibatiin isin aqliin irraa deemnaniin uduuni badeya hirriiba guddaa raftee keessatti qalbiin tee waa takkan beeyne sababa hirriibatiin aqliin namarraa deemunii waysa namaa baddiya aw gayrihi waan biroo ka hirriiban tahiniini yoo aqliin namarraa deemte maraatuun faan sitti dhuftee walciyaadu billaahi machiin faan sitti dhuftee walciyaadu billaahi yoo aqliin namarraa deemtellee uduuni badeya illaa nawma qaa'idin hirriiba yoo namarraa deeme qalbii waa beeytu hirriiba yoo namarraa deemte uduunin bada illaa nawma qaa'idin hirriiba nama taa'ee rafee yoo taate male illaa nawma hirriiba qaa'idin isa taa'aa tahee male mumakkinin mijjeessaa ka tahe maqcadahu teessoo isaa min alardi dachirraa mijjeeffatee nama akkasit taa'ee rafe male nama mijjeessee taa'aa fi kana dachii qabsiisee akkasitti akka amman taa'u kana taa'ee yoo rafee hirriiba namni sanii male hirriibni nama sanii hin badu jechuu irraa inni mijjeeffatee duraanuu taa'ee sahaaban rasuulaa masjida keessa salaata eeggatuuf rafanii hanga mataan areenni isaanii qomarra gadi bu'utti jedhan haga gariin isaanii huursutti eeganaa in dammaqfamanii in waddaatan mijjeeffatanii taa'an jechuudha hirriibni nama mijjeeffatee taa'ee suni irraan baduya ammoo ka ciiftee osoo mijjeeffatin raftee keessatti if wallaaltee santu balleessaaya lama sadaffaanoo wanni waysaa balleessu iltiqaa'uu basharatay rajulin wamra'a iltiqaa'u waltuqutu balleessa iltiqaa'u tuqu balleessa basharatay qaamaa jara lamaanii basharatay qaama yookaan basharatay nafa rajulin gurbaati fi wamra'atin ka intalaa waltuquuni uduuni badaya intalaaf gurbaan takka kabiireyni nama guddaa ka ta'an ka ballagan ka tahan yoo isaan lamaan nafni isaanii lamaan wal tuqee ajnabiyyii ka tahani yara ballayde gugurdoo ka ajnabiyyii tahani min gayri haa'ilin dahoo maletti yoo nafni isaanii wal tuqe jechuu min gayri haa'ilin dahoo wahiitin malee
waan dahoon nafa isaanii kana dahoo malee jechuu yoo akkana qaamni lamaan wal tuqee wuduuni badee jiraa jedhe imaamni shaafi'iini rahimahullahu rahmatan waasi'a. iltiqaa'u wal tuqutu balleessa basharatay qaamni rajulin gurbaatii fi wamra'atin ka intalaa kabiirayni ka ballagan gurguddoo ka tahanii ajnabiyyeyni nama ajnabiyyii kana sabaa kan tahin ka tahanii min gayri haa'ilin dahoon malee yoo wal tuqe qaamni isaanii gurbarrallee wuduuni badee intalarrallee wuduuni bada jechuurra jire imaamni shaafi'iyyaa obboleewwan. yoo ammoo dahoo gubbaan tuqeen badu jecharra jire imaamni shaafi'i. kuni qaama dubartii ajnabiyyii takka yookaan tarahimaa takka tuquun waysaa hin balleessamoo hin balleessu ragaan inni imaamni fidate gama hadiisati qur'aanati wanni jabduun akkasiin jirtu jedhan ulamaa'ini bakka sadihi gargara bahaniya. Abu Hanifan rahimahullahu duuba inumaayyuu namni tokko eega weeysate ka ballage ajnabiyyii yoo tuqee wuduun isaan badu jedhe Abu Hanifan rahimahullahu rahmatan waasi'a. Imaamu Maalik akkasuma warri Madiinaa akkasuma mazhabni beekamaan Imaamu Ahmadi yoo gizee tuqusan shahwaan irraa argame intala ajnabiyyii takka gurbaan ajnabiyyii lamaan yoo wal tuqanii yoo fedhiini isillee fedhiin irraa argamte wuduuni bade jedhan. Fedhiin argamnaan yoo fedhiin hin argamin ammoo wuduun hin badu jedhanii Maalikii fi Imaamu Ahmad illee. Shaafi'iin jecha sadaffaa isaa Imaamu Shaafii jedhe rahimahullahu. Imaamni Shaafi'iin akkanuma jedhe kunu maal jedhe inni qawlin isaa haala mara keessattu shahwaan tuqee fedhiin malee tuqee fedhiin tuqee qaamnummaan dhiiraa ajnabiyyiitii fi intala ajnabiyyii wal tuynaani waysan badee jedhe imaamni Shaafi'ii rahimahullahu rahmatan waasi'a. Dubbiin jabduun duuba itti irkoon godhamu gara Imaamu Maalikiif Ahmad kana yoo taate irra bareeddu. Yoo ajnabiyyii tuquun ma'asiyaa namni marruu ni beekaa ma'asiyaa rasuulli kenna ani harka ajnabiyyii tuqurra lilmaan mataa keessa waraanamuu irra naa caala jedhan rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ajnabiyyii tuquun haraamaa ni beekna namni marruu hin beeka jechuudha. Ammoo yoo namni tuqee waysan namaa hin badamoo hin badu Shaafi'iin ni bada jedheeni. Ammoo Imaamu Maalikii fi Imaamu Ahmad yoo shahwaan taate malee hin badu jedhan. Yoo shahwaan argamee qaamni namaa kun gammachuu dhaga'ee yoos hin badaa yookaan hin badu jechuma kanatu irra bareeda. Imaamni Abu Hanifan inumaa shahwaan sirraa argamuu baatee tuquun hin balleessu jedhee duuba Aishallee rasuula keenna isaanii salaatu halkan tokko dhabee duuba dhaqee bakka isaan salaatanitti dhoqqoo faana isaanii san keessa harka kiyyaan tuqe jettee wuduuni rasuulalleen hin banne anuu ajnabiyyii garuu isaan waliini haa taatu alhaasin yoo tuquun hin balleessitu yoo fedhiin argamte malee jechuu kana irra gad jabeessan ulamaa'ini ra'yiin jajjabaan isatu irra jabaa inshallah. Arraabi'u afraffaan wanni wudu'a namarraa balleessu massu tuqu balleessa qubuli qaama saalaa ka duraa al'aadamii ka aadam kana banii aadam qaama saalaa ka duraa kana afincaan bahaniin kana qaama saalaa kana tuquudhaan wuduuni badaya. Namni qaama saalaa ka ifii tuqinaa ka nama biroollee tuqinaa ka dhiiraa tuqinaa ka dubartii tuqinaa qaama saalaa tuquun wuduuni badaya. Oo halqadi takki hamarti duburihi taa'aa isa qaama saalaa ka gara duubaa kana taa'aa isa bakka nyaanni irraa bahuun kan hamarti jechuun taa'aa foon gagabboo lamaan kanaami
bakka hamartii xiqqoo waa keessaa gadiin bahan sani isii san tuquudhaan uduuni bada bibaxni keessa arraahati ganaa ifiitiin keessa ganaa kanaa yoo tuqe bakka sani uduuni ni bada buxuuni takkii keessa alasaabii qubbeewwaniitiin keessa qubbeewwan ifii kanaani bakka haga hamartii isa yoo tuqe uduuni hin badaa kanatu balleeysaa jedhe kunis duuba hadiifni itti irkatan ni jira man massa farjahu falyatawadda namni qaama saalaa ifii tuqe yookaan qaama saalaa kabirollee tuqe haa wadda'atu hadiifni nabiichi keenna jedhan sallallahu alaihi wasallam ni jiranii hadiisa biroo keessattillee bakkoon asit dammaquu dhabnu hadiisa xalqii ilma aliyyiitii fi hadiisa busraa jedhanii hadiisa lama kaasii wal dhabe jira rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni arrajulu yamussu zakarahu namni qaama ifii tuqu saalaa tuqu gurbaan qaama saalaa ifii tuqe duuba gurbaan sun in wadda'atamoo in wadda'atu jedhanii gaafatanii nabiichi keenya sallallahu alaihi wasallam akkuma nama humna biroo tuqeeti akkuma nama miila tuqeeti akkuma nama harka tuqeeti akkuma nama qaama birraa bakka biroo tuqeeti garaagarummaani qaama saalaa tuquuf fuunumaan qabu wadda'atu wuduun irra jiru jedhan ammoo hadiisa biroo keessatti namni qaama saalaa ifii tuqe haa wadda'atu akkuma imaamni shaafi'iin jedhan kana namni qaama saalaa ifii tuqe haa wadda'atuutii jedhanii duuba iddoo olamaa'atti isaanii araara warra godhee jira yoo qaama saalaa kana gizee tuyxuu if gammachiisuuf tuyxe wuduuni kan kee ni badaa jedhanii yoo if gammachiisuuf ammoo hin tuqini harki kan kee irra ka bahu taate sihii if gammachiisuuf hin deemne harki kee irra bahuudhani wuduuni hin badu jedhanii alhaasilu wanni walit dhaabnu karaan qarummaa ihtiyaanni yoo qaama saalaa ifii tuqanii yookaan hamartii yookaan qubee bakka taa'aa kana yoo tuqanii wadda'atutu ibaadaa fi qarummaaf santu irra caalaa akkuma imaamni jedhe kana jala deemne akkanatti bulutu irra bareeda inshaallah yoo rabbi jedhe duuba haganatti waan jabduu nu barsiisee fasluun jedhe ammallee fasluun waan du'a balleessu baranne waa afur jenne namni duun irraa bade waa hagamtu sarrat haraamaa baranne achirratti dhaabna darsii teena yoo rabbi jedhe fasluun man intaqada wudu'uhu حرم عليه 4 أشياء الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله وجد فصل إسيني من انتقد نمني ديغمي وضوءه ويسا إسان من الراديغم وأفران أما ويسا ديدو تنان تكت أرقم نمن دون إسان الراديغمي حرم عليه إسرت حرامتها 4 أشياء وأفرت إسرت حرامتها من انتقد نمني ديغم وضوءه ويسا إسان من الراديغم حرم عليه إسرت حرامتها 4 أشياء أفري وهي ترت حرامتها وأفر الصلاة نمني ويسان الراديغم صلاة إسرت حرام لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور طهارا من الرب كيبل لا يقبل الله صلاة رجل إذا حدث حتى يتودى صلاة قربا رب كيبل يو إني حدثني الرارقمي ودوني سابده هنگ دي بيه وداتو التوجدا الصلاة صلاة نسرت حرام ودوانا من قبل صلاة نسرت حرام تكا وناديسة تجرى رقاج ما قبل والطواف طواف قل أولين نسرت حرام حديث كيست أكجرو الطواف بمنزلة الصلاة طواف في صلاة درجة ما تكجرا جدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أباها فيها الكلام طواف كيس ربي هاسو ربي هيما قد ملي إني أكما صلاة تجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكما صلاة في ودوني هجمسي ستي طواف اللي فجمسي سكون الليل علماء حديث كان جبيسانيتما طواف كيست طواف اللي ودو عملي قلوني حرام جدا لما ومسحو تكون حرام المصحف
qur'aana tuquun haraam. Musahaf jechuun qur'aana ka inni qur'aana qofa ta'e ka wanni itti barreeffame hiikkoon itti barreeffamte hin jirre ama qur'aana qofa guutuu isaa tahina cinaa isaa tahina qur'aana tuquuni haraama jedhan. Imaamni Shaafi'iin akkana qur'aana tuquun haraama jedhan. Qur'aana tuquuni biduuni haa'iliin osoo siif qur'aana hedduu dahoo wahii hin jirre qur'aana tuquuni haraama waysaa malee jedhanii imaamni akkana dubbatan. Bakki cimtuuni nu fahamuu qabnu bakka tana jechuudha. Lamaan duraa dubbiin qabdu isiini. Bakki iddoo olumaatti dubbiin jirtu bakka tana. Namni waysaa hin qabne wamasxu tuquun almushaf qur'aana tuquun haraama jedhee lafa kaa'e imaamni Shaafi'iin. Imaam Shaafi'ii qofaami. Abu Haniifa illeen akkasuma jedhe. Imaamu Maalik illeen akkasuma jedhe. Imaamu Ahmad illeen akkasuma jedhe. Ibnu Tiimiyaa illeen akkasuma jedhe. Sheekh Ibnu Baaz illeen akkasuma jedhe. Jecha tokko keessatti Sheekh Saalih Al-Uthaymiin illeen akkana jedhe. Qur'aana wudu'a malee tuquuni haraama jedhan imaamman kun marrinu. Ammoo adillaan isaan fidatanii hedduu fidatan. Adillaa qur'aana illee fidatanii hadiisa illee allaa yamassal qur'aana illaa xaahiruun jedhan fidatanii waa hedduu kamajaa qur'aana illee fidatanii ragaa hedduu fidatan obboloowwan. Haraama jedhanii waysaa malee tuquun lafa kaayan. Ammoo namni isaanirraa olomaa'ii kanarraa duuba nassii adda addaa fidee ragaa adda addaa fidee ihtimaala qabdi jedhee dideni jira. Akka Sheekhu Shawkaaniifa rahimahullahu rahmatan waasi'a. Akka warra ahlu zaahir faanti duuba wudu'an malee musahafa yoo tuyne womaan qabu jedhan. Waysaa malee yoo tuyne womaan qabu. Ragaan dhufte summarruu ihtimaala qabdi. Bakka waa hedduu malti. Xahaaraa yoo jedhan waa hedduu malti. Tanaafi wanni tokko yoo waa hedduu malte ragaa godhatuun isaa in kufa jedhanii imaamni Shawkaaniin faan didan. Wudu'a malee tuquun jira jedhanii akkana qaban. Olomaa'iin bakka lamatti addaan bahan. Tanaaf wanni walitti dhaabnu namni rabbiin aanjesseef karaan irra bareedan karaan muslima kamaju ka shaa'ira islaamaa kamajuun keessa jirtu waysatanii tuqutu irra caala. Gaafa ammoo aanjan sitti hin jiraatinillee gara Sheekh Shawkaanii kana gorulleeni womaan qabu. Wahamluhu afraffaan qur'aana baatulleen wudu'an maletti haraama jedhe imaamni Shaafi'iin. Qur'aana baatuun harkatti baatuun hariixatti baatuun waan kanaan wahiin baatuun haraama jechurra jira. Ragaan guddoon akkasii ittiin jirtu ammoo waysayyuu wanni waysannuuf kamajaaf shari'aa waysadhaa jetti baachulleen kamajamaa jechama kamajama innilleen jechaafi baachulleen haraama jechuu jala geessanii gaafni ammoo baatuun hayyama godhame yoo qur'aanni kun harka kaafiraa seenaa sodaatte yookaan in gubamaa yoo sodaatte yookaan in darbamaa yoo sodaatte yookaan in najisseeffamaa yoo sodaatte imaamni Shaafi'iin faantilleen gaafa rakkoon jirtu baatuun homaan qabu wudu'a malee jedhanii yoo rakkoon hin jiraanne ammoo wudu'umaan baatu wudu'aan baatan malee wudu'aan malee baatuun haraama jechuurra jira. Kunilleeni akkuma isiniin jedhe sani wudu'a malee tuquun hin jira jechuun imaamni Shawkaaniin faan jedhan waan jiruufi namoonni hedduun karaa imaamni Shawkaanii kana waan namni deeme jiruufi karaan irra caalu waysatuma haa ta'u malee waysan malee yoo tuqan akka imaamni Shawkaaniin jedhutti haraamummaan qabu jechuurra jira. Rabbi nu haa fahamsiisu itti nu haa dalagsiisu gaafa aanjan wudu'aa jiru haa waddaannu gaafa akka malee aanjan nu dhabame yoo tuqnellee haraamummaan qabu akka imaamni Shawkaaniin jedhe kana yoo maslahaa tana fudhatan irra gaarii. Barakallahu fiikum nu maraa rabbiin barakaa keessa nu haa kaayu nu haa fahamsiisu itti nu haa dalagsiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Mina siyaa waliin keenya waan rabbiin nu laaffiseen rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii. Thumma alhamdulillaahi rabbiin galateeffanne gooftaa obbolaa gaarii bakka yuutti naa kenne
kan islaamummaa malee sababa biraan qabne kan rabbumaa jecha qalbiirra wal kaayyanne kan gosaaf gandaaf naannoon nu jedhuutti hin argamne kan gurraa wal dhageenye dur argaa wal hin beeyne kan wal beeyne se wal hin beeyne se rabbiin haatiis hunda isaanii rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diinii naaf kennite rabbii koo obbolaana simatu kan akkan ta'e yaadu dibdee koo hin yaafatu